Ti masakbayan. Mapana ko ni Jolongga po, mami. Iti ospital ijay ti pakay distinwak. Isu ti ayan ti bakante. Kayat mo asawan, umadayo ka. Katurturpos mo iti nurse. Adayo adagos ti pagtrabahwam, iha. Aganos tayo, mami. Awan mat ngamin bakante dito eh. Anya pa'y ngayon no di kasta. Di mat kapsat mo ani ami. Dito iti ayan ti trabaho na. Ngambalog mat. Saan ang matatao dito'y balay? Napanman siguro ni balay da joy agayem mi, mami. Kanayon ijay balay tigayim mo. Imbag kat tanasing patigayim yo. Saan ang mauma kada kayo? Maramid na ngamin amin na kay kayat na balay tigayem mi, mami. Adda ngamin sadsadot day di akasingin mo. Umaylaang nagsukat. Iba tinalatta tinamurngan na sa pumanaw manan. Sino ka diti agnagan iti Jeff akanayon mo akatex, ha? Apay ang pinakibiyangam ti cellphone ko. Madlaw ko ngaminan na nagbalbaliw ka. Ha? Apay anak ko naman nagbaliwak. Kan saan tapay mat nagasawa? Amo mo't anapudnuwakan ka. Apay ayalang-aling mo ti panagayat ko kan ka. Pag ko naamat nga alang-alang ti panagayat ko kan ka, Apay nga dapay lang nalimod akatetex mo. textmate laang day jay. Awan relasyon mi. Awan relasyon yo kunam. Ngam nabasak dagiti text mo. Plano yo ti agkita. Text laang day jay. Awan mali siya na. Ne, bro. Itamang pa'y nga uminom ka. Saan ka matasigo da kasta? Nasakit tinakam ko, bro. Napudno aki ni Ami. Ngam saan ang napudno kanyak. Pag kuna masan anapudnukan ka. Idinabati na ti cellphone na. Nakita ti conversation da iti textmate na. Ngagnagan iti Jeff. Amerikano ka no da jay. Inatiw na ka nga ron dayjay nga Amerikano. Arapaap sa ngamin ni Ami ti makapan iti Amerika. Isuan na nga ramat iti Amerikano. Nagsakit, bro. Kaslamay yung iwat yung pusok. Bro, ano pa hindi ta babae? Makasarak kanto iti mapagtalkan a babae. Isulang ti babae nga ipitpitik ti pusok. Italang dayta. Di kagdanag, bro. Aglabas to dayta, asakit ang marikriknam. Saan ka di nga impagam ang makastrat ka iti asidag nga ospital ditoy, friend? Kastamat ti amok, friend. Ngam adamat insarak ti head nurse akabagyan na. Nayaw awan tinamnama. Sayang ang arod. Kasapulan nga mapankaagaplay iti sabaning nga ospital. Ay, imbag pa'y ni Ivy ang kasingin mo, Taadan trabaho na akas may sa nurse. Ngam adayo, taijay pa'y ulongga po. Kasano ka di anaamuan na nga adabakan te ijay? Nakita nan sa kana iti online. Pinadas na kat napagasatan mo eh. Padasak man gayam nga awagan ti kasingin mo. Wala saan, padasak mo ti agbirok babaen iti online. Dito'y kuman asidag ti pakasara kami ti trabaho. Tapno saan ta nga agin na dayo. Hello, friend. Kumusta ka ditan? Oh, sigamat gayam, friend. Nasayatak mo dito'y. Imbag tayo mawag ka. Ha? Apay na imawag, Agkasapulan da iti nurse dito'y ayan ko nga ospital. Nag-resign ngamin ti daduma ta napanday dya abroad. Kasta ka di? Umayak mat nga ro dita. Sige, basta aglugan ka iti bus, ta sabatan ka di terminal. O sige, itamat laang. Agim pakiak ta umayak dita. Ang mga noad dapay makauna. Sayang ti gundaway. Darasam nga rohad tapno masabat ka. At ang amin duty kinton rabii. Areglado gayam. Bye. See you. Apay anak ka impake ka? Papanam? Adda ka no ba kante iji ospital nga ayan ni Ivy? Mapanak ijay ayan na. Barang makatrabaho akmetan. Ha? Panawan nak ditoy? Ay, saan ako na makaumay diti balayo? Tawan ka matan.
Mabalin mo lahat damat ti umay. Taad damat ni mami ditoy. Sikat ti makagapuno apay ngam umayak ditoy. Ngam pumanaw kamot ton. Ay napasensya kan gayam. No ijay ti pakasarakak iti trabaho. Ano sakti mapan ijay. Sige, agawid ak nga rudoy. Pimanaw matan. Uray intulod nakla kumamit ijay pagurayan iti bus. O, apa nakarugpangat ka asimmangpat, anak. Masuro na kiti kasingin ko. Apa kasuron mo ti kapsat mo? Kasano? Inawis na ni Joy, ijayan na. Siya akong tinawanan iti gayam ditoy. Nukasta, napanmat ni Joy, iti ulong ka po. Maragsakan kayo, taadan kadwa ni Ivy? Talaga kay kaya tsuday nga Ivy ngam siya. Saan mat nga iti kasta, anak? Amumat nga agmaymaysa ni Ivy ichay. Idinto tadwata dito eh. Ngam duma ti gayam, mami. Awanan ni Joy iti balayda, akanayon ko apapapanan. Imbag tada ka dito'y terminal, friend. Saan ka di nga imbagak nga orayan ka? Intan, tay pakadak ka ni Nana Lolita, nga da ka akadwak iti kwarto nga abangak. Maalaak nga tamat iti pagtrab-trabaho ang mga ospital. Masigurado tagka sa pulan da iti nurse. Kasarita di head nurse. Tanalakamat akasarsarita. Ngam amom, kaslaman na sakit tinakam ni Ami iti mayak dito. Takay mat. Saan ka nun ama kapan iti balay? Tawa na. Pasensya mo ti kasingin ko. Talaga akas dyan na. Di na maawatan ti sitwasyon ti pada na a tao. Dakil tinagdumaan niyo. Agsaksakit tinakam ti boyfriend na. Taadda ka ni sa bali aka-textmate na. Ngam di da pa'y mat nagkita. Ada ka ni boyfriend na? Saan ko nga mo day taa? May isa nga empleyado iti bangko. Day ti bagbagak kakadwak iti ababanga ka kwarto, Nana. Babae mo't gayam ti ibagbagam nga umay akasilid mo, balasan ko. Alangan mo't alalaki, Nana. Kit balasang akpay mat. Impagarup ko nga asawam ti ibagbagam asumangpat akadwam. May samat a nurse, Nana. Mapanagaplay ti pagtrab-trabaho. Nasayaat mo't nga rod, tapno adakadwam. Nang rona no pararabii ka. Nana, nasingad agayim ko. Iso nga idi ada nag-resign a nurse. Imbagak nga umaymat dito eh. Sige nga rod, balasan ka. Malayo nagyo ti gargarot siyaw, tapno makaina na kayo mat. At ayun sapay tinagapuan na nagbiyahe day takadwam. Agyaman kami, Nana. Sige nga, Rod. Patuloyin, men. Hello? Sino ka di daytoy? Ni Jeff daytoy. Oh, amumot gayam ti agiloko. Apay nga iti chat kat panay ti English mo. Sinursorog ti Agilocano. Tapno sana ka mayawawan dito'y Pilipinas. Imbagman, bilibak mat, iti kinapartak mo ang nakasuro iti pagsasao nga iloko. Nabayag ako dito'y Pilipinas. Taga dito'y tinag. Tila nga mag ti Amerikano. Kastagayam. Kaya't mo kadimot agyan diti Pilipinas? Wen, kaya't ka. Isuwa nakikahiyamakkan ka. Iti nakita ti profile mo. Kinayat ko ti makikahiyamkan ka. Ngam, apay nga awan ladawan mo iti profile mo. Di kagdanag. Agkita tan tumatlang iti personal. O sige, orayat to nga rod, day tagundaway. Textmate mo ka di day, Joy, anak. Ha? Dumdumngag kayo iti saritaan ni, Mami? Naka-loudspeaker kami. Dakas ka di, numangag ko ti panakisaritam iti cellphone. Kasano, no sikreto, ti pagsarsaritaan ni. Sa anak mo't asabali at tao. Inanak mo't. Rumbang ka di apat ti love life, kat pakibiyangan nyo, Mami? Ibalakad ko laang asaan ka kung mga agdardarasutos. Ang makirelasyon iti saan mo pa'y ngamam mo, anak ko. Mabalin ko nga aramata ni Jeff. Tapno makapanak iti Amerika, Mami. Ngam saan anasaya at ang mga ramat kay ti sabali at tao.
Tapno magunod mo ti anyaman nga arapaap mo. Awan ti opisina ita, anak. Papanam ka di. Ay, maboring ak dito'y balay, mami. Mga wisak man, iti kadwa ka mapanagpasyat. Asino ti awisam? Awan mat ni Joy. Day tangarod ti pakasurunak ka ni Ivy. No di na inawis ni Joy, ada ko makadkadwak dito'y. Ay na anak ko, saan mo ko maapagladingitan dayta? Trabaho tinapanantigay mo, Joy. Adamat mabalin na pagtrabahuan dito'y. Saan ka di? Ngawan ka no ti bakante at trabaho dito? Adan to ado mo ti ospital iti asideg. Nabayag samot ang nag-apply. Ngam di na maigasatan. Basta, nalidayak iti panagmaymaysak dito'y. Kat basol da ito'y ni Ivy. Nakaawag ka matami. Awan kadwa ka agpasyar. Umay na kumadagasan. O sige, umayak dita. Urayan ka kadi dito'y, wano agkita talaangan iti restaurant. O sige, iti restaurant lang nga rodan. Ibagam na niya restaurant ti pagsinarakan ta. Di, iti sigo da pagpapananta a restaurant. Okay, aginuray ta nga ro di jay. Bye. Adda mangilibre iti restaurant. Uy, bro. Simaranta ka man tita. Mayat sakat ti pagnama. Inawagan ni Ami, ag-date kami. Isumot lagayam. Akas laim mungar ka analaylay aruot, bro. Kunak ngamin no insukat na kon, bro. Balakad lang, bro. Kitam, tamang anwar aramatan na kalaang dayjay. Anya ti kayat maasawan, bro. Kwa, bro. Tikayat ko asawan. Agridam ka. Amanga nudwa kayo matitibiyag na. Saan mo't siguro, bro? O sige, inakon. Ay, kaasi matigayim ko. Madlaw ko, asan anapod no ni Ami kinkwana. Di na pa'y lakat isukat. Ada ka matgayam dito yan. Nag-order ka ko man Diyak mo na niya ti kayat mo. Iso nga inuray ka. Sika, anya ti kayat mo. No niya ti kayat mo. Isumot ti kayat ko. Ay, awan namin ti kadwak nga agpasyat. Naawan ni Joy. Napanan na ka di. Tapay ako nam ngawan. Inawis, isalbag akabsat ko. Ha? Adda kabsat mo? Italang na ibagama. Yan, apay asalbag ako nam kankwana. Saan mo nga amuan? Tamaasarak lang kankwana. Ne, apay akasurun mo ti kabsat mo. Saan ka di nga imbagak? Asaan mo nga amuan no apay? Nabayag pa sita na dita nagpasyar dito'y parke. Nabit pa dyan yung umay mi dito'y ka ni Joy. Kasta ka din. Apay adidak inawis. Mabit lang ha? Kita at man no asino ti umawawag? Apay adi mo sungbatan. Wrong number siguro. Ni Jeff ti umawawag. Wrong number? Kasta ya. Wen. Ala, agawit tan Kevin. Bigla si makiti ulo. O sige, itulod kan iti balaya. Ay, saanan? Ipalugan na klangan iti taxi. Apaman ang makadano na kijabalay. Iturog ko. Ay, napuyatan nak namin idirabi. Iso akas to iti marikrik nak ita. Kevin, agawid tan. Bigla si makiti ulo. Itulod kan iti balaya. Saanan? Ipalugan na klangan iti taxi. Inak maturog. Napuyatan nak namin idirabi. O sige nga rad. Mangparak iti taksi apagluganam. Sige man nga, Rod. Baliwan tantulangan ti agpasyar. Into nawan trabaho tayo. Inta man na nagpasyar, ha? Ne, ada sumungad a taxi. Katawan pasahero na. Daytan ti pagluganak. Hello, Jeff. Nakaawag ka, Mat? Imawag ka kita ngam di mo magsinong bata. Kung amin. Ada iti bag ko ti cellphone ko. Imbatik, tada na panak. Kasangsangpot ko ngamin. Kano ta ka di nga kita?
Ibagam kanya ti gusto nga address mo. Taumayak to dita. Iti taon laang ti pagkitaan ta. Iti may saan nalatak a restaurant. O sige. Yawag mo tong road no kaanaw. Okay. Mabalin ka di nga inton sumaruno nga umawag ka kat video call laangan. Sorpresan to lang ngayon. Sana bali, tagkita danto. Okay. No day tati ko na. Sige nga, Rod. Nag-date ka mo na nakadate, bro. Nabayag adi kayo nag-date. Adda ka na dagos. Idada kami di park. Aday mawag kan kwa na. Idi kon. Imbaga naman na nasakit ti ulo na. Kaya't nakanon ti agawid, bro. Ay, rumbang kumaamailiw kan ka. Tanabayag adi kayo nag-date. Uray asino man day tangay mawag. Day tangarod ket, bro. Kaya't ko kumapay ngagpasyar kami. Saan nga ta? Nga inawis na kalaan tapnumangan kayo iti restaurant? Kasta nga ta. Nagsakitan ngayon kasta talaga. Balakad lang bro. Saan mo nga ipamaysa ni Ami? Taamangan, no araramatan na kalaan. Kunak numayaten ti relasyon mi. At dapay gayang pagduwa-duwa na tigtignay na. Kaslad na pa kariribo ka, manak ko. At da ka di may tulong ko. Kaya ti ka-textmate ko ngagkita kami, mami. Apay adi na kaya ti maki-video call kanya. Amangan mo't no at limlimod na kan ka, anak ko. Nalaing ka din agilimod dagiti Amerikano? Diya ka mo, saan ngagpapada ti tao? No at daman nagilimod, at damat saan? Anya nga tati Aramidak. Magagaranak mo tan ang makakita ka ni Jeff, mami. Ulitak ngay balakad kan ka. Saan ka ngagdardarasudos ang makirelasyon? Tadi mo pa'y unay am mo di tao. Aramatak laang mat, tapno makadano na ki di Amerika. Kas nakon-akon, saan anasaya at ti mga ramat iti tao? Tapno laang magunod mo ti kayat mo. Hello, Ami. Nakaawag ka man. Maikawak iti kaawan mo. Kada ka din trabahong dita? Adan, babaan iti tulong ni Ivy. Kinaduan nakanapan nakisarita iti head nurse. Kasta? Apay, nasingad ka din da Ivy kan ti head nurse dita? Wan, isumit tinang tulong kanya. Tapno makastra kak iti hospital. Madamag ko man, friend. Ada ka din agar-aram kan ka dita? Ay na, saan mi pa amasangot ti makilangan kadagiti boys dito higayam. Apay anadamag mo? Amon, makipagkita ka nun kanyak, di textmate ko. Kasano ni Kevin? Kaasi mo? Kevin lata di reserba. Ay na, maditikas na gayam. Daytan tay ibagbagada a doble kara. Saan kami pa'y mag-agasawa ka ni Kevin? Uray pa'y. Ninsamat amin tinakasaritam iti cellphone mo, gayam. Win nga rod gayam. Dandanida ka nun agkita iti ka-textmate na. Sino ang ka-textmate na? Uray siya katjak matam mo. Jak ka di pa'y naibagakan ka? Amay sa kanong Amerikano ti ka-textmate na? Amerikano? Napud mo nga ta, day ta nga Amerikano? Dayta ti saan tayo nga amo. Ngam ko na ni Ami, adida kanupay nag-video call. Saan ka di amay mayat no ag-video call da? Tapno makita dati tunggal maysa? Kuna ka ni di Amerikano, nga agkita dan tulaang kano. Kasla damading agparparik na kanya. Ibagam daytakin ni Ami, friend. Hello? Itaman pa'y nga imawag ka? Kasingin ko analaing? Jak ngamin kaya't amay sagmak ka. Anya ko mati pa kaisagmaka ka kunam. Apay, ipalubos ko ket din amay sagmakak. Ibalakad ko kumati aramidan. Ington madanon ti panagkita yu iti textmate mo. Anya ko mati ibalakad mo? Ada ka din padas mo?
Saan ka di nga awan pa'y tinagbalin akaayan-ayat mo? Saan ko pa'y akayat ti makiayan-ayat? Dumting tulat ta day ta iti umno a panawan ken gondaway. Kat, anya nga rod ita, di ibagbagam abalakad mo? Danggak man, ngumayat matlaan. Saan ka ko mga umunay ti pagkitaan niyo? Anya di kayat mo asawan? Agyan ka pa iti medyo nalingad. Agpaliiw ka, no adda kadwana. Anya? Nene. Aburido ka manan, bro. Di ka manan makaid na. Inawis ko niya ami arumwar kaminto. Into nawan trabaho. Namadda ka no importante apapanan na. Anya ka no te importante apapanan na. May bagati may sa ka opisinaan na. Ngagkita da ka no iti ka-textmate na. Ay, no kayat mo, bro. Siputan ta ti pagkitaan da. Santang agpadlaw. Jak kayat aman nayunan ti sakit amarikrik no makitak ti panagsinarak da. Tamangan no agbeso-beso da. No anyaman ti aramidan da. Masaktanak lakit di. Ay. Manglimlimo ak, bro. Tapno didak madlaw. Kat makitak to, ti ka-textmate na. Paliiwag, no anya ti aramidan da. At akin ka deta, bro. Apay akasla madandanagan ka, friend. Saan ka di nga ita ti panagkita da ami ken ti textmate na? Imbag man ta nalagip mo, gayam. Saan ko analagip? Anyan to nga ti resulta ti panagkita da? Padasak nga awagan ninton madamdama. Tay bagakan ko na, nga ipadamag namot kadatan. Sapay ko ma, tasan nga agdardara sudos ti kabsat ko ang mga ramid iti addang. Madlaw ko nga da pa nang isakit mo iti kabsat mo. Idinto taawan na rik nakakas na kababalin na. Oray kas jay na, kabsat ko latamat. Adda ko mamit kabsat ko akas ta ti kinadungo na kanya. Oray awan kabsat mo, tadamat dagiti gagayam, kan kakabagyam gayam. Bro, ita ti panagkita da ami, kanday jay nga Amerikano. Saan mo nga ipalagip, bro? Masayar lang teriknak. Awagak ti may sakadag iti gayam na. Tadamagak, no sa dino ti pagsinarakan da. Saan ka di nga yung bagana? Ay. Saan ka di nga yung bagana idi ako nam? Iti may saan nalatak a restaurant? Ay na, bro. Ado tinalatak a restaurant ditoy. Masigurado nga iti asidag ti terminal ti bus. Noan niya a terminal ti bus, bro. Interesado ak a makakita. Noan niya ti mabuyak into nagkita da. Anya ko mati maganap mo, bro. Makabuyak iti live a drama, bro. Umay kamat. Tapno duwata ang mga mo. Mabigbig na tantumot laing. Saan? Di ta nga ron dagpadlaw. Tapno sanda tamadlaw. Dito'y a restaurant tinagtulagan ni kanadje. Agtugawa kiti igid, tapno makitak amin dagiti sumrat. Rino tapak iti jacket ti yelo at t-shirt ang nagtulagan mi na isuot ko. Ikatagtulaan ti jacket ko, apaman ang makitak ni Jeff. Saan ak pinagpadlaw. Ikabil kong tulaang ti headband iti ulok at akabigbigan na kanya. Inton makitak nga adda sumret nga Amerikano. Bro, nakitam ka din ni Ami. Adda iti suli. Kanayon a kumita iti ruangan. Sikan sa langan ti manguray, bro. Di mo ka di kayat a makita ti ibagbagana nga Amerikano? Tapno masaktanak manin, bro. Patid karam day tapusom, bro. Awatam akas di ti ugali ti kayan-ayat mo. Saan anapudnukan ka? Sige man langin. Kalpasan nga kita da ni Jeff. Agpakitak man kadakwada. Kasta ati lalaki, bro. Babae lang day ta. No kabaalan na timang loko. Oh, kabaalan mat. Jak kayat ti mangloko. Tajak mat kayat ti maloko. Wun ngamluklukun na ka, bro. Agpada ka
Aditi oras ti trabaho yo ita babalasang. Nagkuyog kayo mat. Wala na. Kinid daw mi, tapno kanayon kami nga agkuyog. Nasaya at mat. Nang runa iti rabi eh. Agkuyog kayo amapan iti ospital. Kan agkuyog kayo manin nga agawin. Wala na. Iso adakil tiyaman ko itigayam ko ani Ivy. Nasingpat at talaga tigayim mo, balasang ko. Wala na. Talaga na singpet. Adda kasingin na. Ngambaliktad mat ti kababalinda. Kasta ka day. Apay adi nakadwa nga imay mat ditoy. Sa bali ti trabaho na nana. Empleyado iti opisina iti lugar ni. Makitam ka diti simrat iti restaurant. Wan, nagdakkel a tao. Kalbo man. Dayta nga tati kasinarak ni Ami. Imposible. Nagdakkel. Saan mat apuraw? No di kat negro man. Kaslapay wrestler ti bagina. Dandani saan alumbot iti basit arwangan. Tao. Enroar na ti cellphone na. Sino nga tatiyaw awagan na? Ne. Enroar mo't ni Ami ti cellphone na. Iso nga tati nawagan na. Madlaw mo kadik, bro. Duyaw ti t-shirt ti negro. Duyaw mo ti t-shirt ni Ami. Pinartakan ni Ami nga insiper ti jacket na. Tapno saan ang makita ti t-shirt na. Ti Makdar. Kat dinardaras na ti rimwar. Saan mat gayam apuraw? Negro mat gayam. Ami, mabit lang. Ha? Agawid ka din? Nakita ka naggapo ka iti restaurant. Nalpas ka din anangan? Kukwa. Saan pa'y? Apay nga rod arimwar ka, no di ka pa'y nangan. Nabatik namin ti wallet ko iti may sabag ko. Awan ti wallet ko dito yung bag nga awit ko. Nukas ta. Umunag ta. Tayin tayo pa'y mangan. Intayo? Sino ti kadwam? Kadwak itay ni Mark. Addan dito uneg. Umay ka, tayin tayo pa'y mangan. Kung naman saan ka pa'y anangan? Itay kayo kadipay? Saan, Mayet? Nakita ka arimwar. Iso akin na makam ka. Mabalin ka din nga iti sa balilaangan a restaurant ti papanan tayo? Ang kasanon ni Mark uneg. Amang ano naka-orderen? Ni, Ami! Hapay nga pinanawan ti butang ridya unag. Nakaniba nga, nga adda ka dito irwar. Anya ka din isasawa mo. Ami. Apay a pinanawam ti butang ridya unag. Nakaniba nga, nga adda ka dito irwar. Anya ka din isasawa mo. Makakatawak lang, Ami. Impagarok mo a white American. Angam saan mat? Black American. Angam swerte. Tanagdakkel. Kan butanger. Mano nga tatik kilos na dayjay. Awan amo kiti bagbagan. Ha? Di na kayo man lang. Oy! Ami! Amangan ano ti kwarta na dayjay! Nabsog ti bulsana! Uston bro, nasair ka po itong bagam. Pasensya kan bro. Diyak ngamin kayat ti kababalin ni Ami. Nusyak ti kayan ayat na. Nabayagan nga insukat ko. Saan ka di nga ita, ti panagkita yu iti kunkunam aka-textmate mo, anak? Ay, nakita ko. Ngam sana ka nagpadlaw, mami. Masurunak lang. Anya ti kasurun mo? Ay na, saan mo't gayam apuraw? May samot gayam a Black American. Kan nagdakkel ti bagina. Anya? Saan apuraw akas iti impagarup mo? Ay, wan, mami. Makapadismaya ti nakita. Dinardaras kon ati pimanaw. Ngam, ti dakas. Anya ti dakas ako nam. Apay nga da ijay da Kevin kan Mark. Sino dagita a Kevin kan Mark? Di boyfriend ko. Kan tigayam na, mami. Anya? At the boyfriend mo, ngam di mo imbagbaga. Apay nga rod anak isinarak kay ti sabali.
Hello, Mami. Kumusta kayong dita? Nasaya at mo't anak ko. Ngam ti kapsat mo, masursuron. Asino ti kasuron na, Mami? Nakipagkita iti ka-textmate na. Masursuron asimangpet. Saan nga Amerikano ang puraw? No diket Amerikano ang nangisit. Anya? Anya ti resulta ti panagkita da, Mami? Imo na ti kapsat mo iti restaurant. Idi mawag ti lalaki. Saan ang nagpadlaw ngayon mo na? Idi nakita na tinangawag kan kwa na. Pimano kano adakos. Nasaya at mat, tay naramid na tinsingasing ko. Asaan nga agpadlaw adagos? Kaya't mo asawan. Insurom ti aramidan na, anak. Saan ko ngamin akayat amay sagmak ti kabsat ko, Mami? Makakatawa ang itimbag ang mga inaramid ni Ami iti ka-textmate na. Uray siyak mat. Makaisa makidimbaga ni Mami. Uray siya, jak ninamnama a Black American gayam ti lalaki. Ngam ti nakadismayaan ka no ti kabsat ko. Ti bagi ti lalaki. Apay? Kasla ilipante ka no. Nagdakal ka nalukmag. Kasla ka no wrestler. Ay, isumat lagayam adina kayat nga video call da. Kaya't na nga ilimad ti tsura na. Agpay sa ti pagsasao, nga awan tiyag na na yun, apalimad. Uy! Si kamot ti masabat ko, Ami. Adda ka din nakakatkatawa iti panagsabat ta. Ah? Malagip ko laeng. Noan niya ti itsura yo, no da kayo ka ni Jeff. Nakutong ka. E din to ta higante ni Jeff. Di nakman katawaan. Ang sa bagay, ang mga nubak ng DJ a Black American. Pag ko na ang matabak nang, Ano siguro ti maigatang na itikanan na? Isu akas jay ti pamagina. Sige Ditakan, tada pa importante apa panaka. pimanaw akas na adda pa ng lais na kanya. Amangan, naagpay sumot abak nang dayjay adje. Amangan no kaguran ako ni Kevin. Kadwa na gayam ni Mark idi ije restaurant. Naagpay sa abak nang ni Jeff, ako na ni Mark. Matulungan na karod ang makapan ije Amerika. Awagak man keti. Agpambarak no apay nga awanak iti pagkitaan ni kuma. Aramatak ni Jeff. Tapno magunod ko ti arapaap ko ang makapan ijay Amerika. Hello, Jeff? Imawag kami. Apay ngawan ka, iti pagsinarakan ta ko ma. Pasensya kan. Adaming emergency ang napasamak. No kaya't mo di agkita taitan iti pareho a restaurant? Pudno ka din, agpakita ka, no mapana ka jay. Wan, agpaiso ti bagbagak. Kan sorry. Adala ngamin emergency ang napasamak. Iso ajak na kaumay iti pagsinarakan ta. Okay. Inak nga rudan, iti pagsinarakan ta. Uray siyak. Agrobwatak mo tan tamapanakon. Aginuray ta ijay ha? Nakabado ak iti green at t-shirt. Kan maong pants. Nakatugaw ti kasla butangar kan nagdakkel a tao. Kasla gulayat. Idinto ta siyak. Nagbasitak. Asit kakman. Hello, Jeff? Siyak ni Ami. Oh, Ami. Nagpintas ka gayam. Come on. Take your seat. Please. Oh, umika. Agyaman na, Jeff. Nasinpat samot deto'y abutangan. Kunag no saan ka manen nga umay. Damagat man no. Sa dino apagiliyang tinagapuan? California, USA. Kung naman nabayag ka dito ay, kan bilibak tamom ti ag Iloko. Ilocana ti inak.
Isumat lagayam. Kaano ka kadi nga agsubli di Amerika? Agyan kami pa dito, Jak pa mo, no kaano ka makasubli. Mabalin ka di, na yung tangag sinarat. Wan, basta awan trabaho. May saat ngamin nga empleyado, Jeff. Bro, maialis na gayam iti destino. Kaslakayat kumantan nga umalis ta iti trabaho, bro. Ne. Naliday ka, bro. Ada ka di maitulong ko. Into nadatan ni Jay pakayalisan ta. Barang malipatak ni Ami. Nakitak ida iti day Jay anegro. Magkibkibin damatan. Kaawatan, nga da relasyon da. Kat, nakita da ka kade. Jak amo no nakita dak. Si Miyasyak adagos iti dalan. Idi nakita kita. Lipatan mo day jay a babae, bro. Makasarak kanto iti maikarikan ka. Nagrigat ko nga ron amalipatan ti babae nga ay ayatek, bro. Kastapay ita, tasadiwa ti sugat. Ngamdumtang ti panawen, nga agbalintulangan na piglat. Sige, bro. Ikarigatak alipaten ni Ami. Iti branch ti kumpanya di ulongga po kano ti pakayalisan ta, bro. Nasayat met. Barang makalipatak. No saan ko na makikita tinang sugat iti pusok. Ay, malagip ko man gayam, bro. Saan ka di ana sa kanyak? Nga day di Amerika ti dadakkel mo? Uwan, bro. Sumagmamanon atawan day jay. Awan ka di mat plano masumurot ijay. Adda. Ngam ka po tadyak kayat apanawan ni Ami. Sana kasimurot kadakwada. Anya nga ta, no padasan taman matimapan ijay. Sikaman. Padasan tamat trabaho di Amerika. Kapuna, ket agbirok taman mat iti Amerikana. Uray na tay tayag da, ngam data. Adan plano mi ka ni Jeff nga agkalaysa, mami. Rombang laang nga agkalaysa kayon. Agdadaksen ka na ko na. Apaya di mo pa'y inuray ang nagkalaysa kayo. Sakbay ang nagsikog ka. Isungarod nga agkalaysa kamin. Saan kami ko mga agkalaysa? Kasano ngay ang maisurot na kidya Amerika? No saan kami nga agkalaysa? Teka di ipapan mo ija Amerika ti makagapo. No apay-apay kalaysa ka kini, Jeff. Isu ti numero 1 ang makagapo, mami. Ay, oo na yun, anak ko. Pinagbalin mo nga ay ayam tinakirelasyon. Intorturad ko lang, mami. No makapanak lakit di Amerika, jak lang mon. Anya ti kayat mo asawan. Anya pa'y ngay, no di, goodbye, Jeff. Adda kanulugan ti kumpanya, amang itulod kadatay jay branch ti kumpanya di ulongga po. Inta pa alaan dagi ti gargaret ta. Agkita ta iti garahe ti kumpanya, bro. Makapasyar ta adi na oras iti ulongga po. Imbaga, tadata tinadutukan iti branch ti kumpanya jay. Makadayo tamat laangan dito. Oo. Agliday ka man ako nakon. Agragsak kakit di, tasabalin ti pagtrabahuan ta. Lipata mo ni Ami. Makakita kanto, kunak manen. Wen, bro. Ikagumakalipatan. Kasta, di mon laglagi panday jay nga Ami. Itanam mon itilipat. Intangaroden alaan dagiti gargarta. Tapno saan kayo amarigatan, ilakam kayo iti pangaldaw no adda jutiyo. Sana bale, saan na nangina ti singgir ko. Mayat day ta na panunot yun, nana. Nalaklaka, ngamtiin kayo pa'y mga ije restaurant. Total, asidag mo ti ospital dito. Alaman nga rod, nana. Nagninang agpay so tinaluto amakan iti kantin ti ospital. Dahita nga rin tinanggag ka. Nangina ka no. Wen, nana. Imbag ta na panunot yun, dayta. Mabalin ko nga awisan ti kadwak nga empleyado nga umaymat mangan dito'y, nana. Sige, balasak ka. Saan na bale? Taada kadwak a para luto. Agnegosyo kami man maut. Nalawang agpayso dito'y apanganan dagiti mayat amangan, nana. Pagbalinan nyo kit di akantin da ito'y.
Ado mati empleyado nga umay mga no nalakatila ko yo. Unsa nga agpaisaw, balasang kaw. Imawag itay ni Mami. Agkalay sa kanon ni Ami. Makikanlaysan ti kabsat mo, ngam awan pa'y kaayan-ayat mo. Madanon tulat ta day tagayam. Ay, kapilitan nga aglive ta, tapno madarayan ta ti kalaysan ni Ami. When agayam, mangi-file tan iti live ta. Uray ta sumagmamanolang mat nga aldaw. Sapay medyo nasakit tinakom ni Ami, idi nagrubatak nga umay dito eh. Napunas siguro ti sakit tinakam na, friend. Awan pagdanagam. Inton malpas ti kalaysan ha, agsublita manen adagos dito eh. Kapilitan ta dito'y kat nga rod ti ayan ti trabaho ta. Bro, nadamag mo ka din. Makikalay samat gaya man ni Ami. Anya? Makikalaysan? Jay ka di, negro, a boyfriend na, ti pakikalaysaan na. Anya pa'y nga ay... Awanan na, insukat na kan. Talaga saan ada kami ti agkagasat, bro. Kaano nga ta masarakak ti kaginasat ko. Ay na bro, dumtang to, iti masakbayan, adi mo mapuutan. Sapay ko ma, bro. Ay na, di ka kadiagdanag bro, ubing kapay. Mabaling ka din nga ipagnatan ti papeles ta, tamapantay di Amerika. Abay ko mapantay di Amerika. Awan ka di plano nga agsubli di Amerika? Agbiro kaklangan iti trabaho dito eh. Anya? May mayat no di Amerika ti pagbirukan ta iti trabaho. Saan ako na mabalin nga subli di Amerika? Ha? Apay asaan ka mabalin nga agsubli di Amerika? Agbiro kaklangan iti trabaho dito eh. Anya? Nga may mayat no di Amerika ti pagbirukan ta iti trabaho. Sana ka mabalin nga subli di Amerika. Ha? Taapay asaan ka mabalin nga agsubli di Amerika? Saan ko nga ibaga? Tama nga no madismaya ka. Kunak, apay asaan ang mabalin nga agsubli ka di Amerika? Basta sana mabalin. Saan mo ko man nadamagan no apay? Sinalbag? Naspak anam nama? Ay, surun ko. Naimas ti luto yun, Nana. Idi pa'y kumana panunot yu daytoy. Idi nakitak tirigat yo, asaan ang makaluto. Nukas jay nga da duty yo. Nakapanunot ak nga agluto para kada kayo. Adolakit diti umay mangan dito'y nana. Ay na, agyaman kami tasaan kami amarigatan nga agluto pa'y no adda duty mi. Pagyamanak, taado kayon nga umay mangan ditoy. Umad adon tupay nana. Awisen mi dagiti daduma pa'y at trabahador. Agi amanak. No agnanayon na kastoy, ada discount yung kanya. Si dadaan kami mat nga agawis iti ado asuki nana. Da kayon sa ababala, sang tiswertek dito yung boarding house ko. Nasingpet kayo ngamin nana. Saan abaybay ante apo tinasingpet a tao. Apay ka di nga gapapa kayo manan iti asawa. Kasano, kat saan mo't gayam ang mabalin nga agsubli di Amerika? Apay asaan ang mabalin. Ay, naideport ka no, ti sinalbag a lalaki. Anya, na-deport. Anya ti basol na, taapay ang na-deport. Nagtakaw ka no, mami. Agtatakaw gayam di a lalaki. Anya, na-deport, gaputag tatakaw. Ay na, makapasuroon. Iso nakikalay sa akin kwa na, tapno makapanak di Amerika. Ngam na deport mat gayam. Ay, anya nga rudan ako. Asawa mo. Awan maaramidam tanarpasan ti amin. Diyak o manugot, mami. Saan ang mabalin? Bro,
Awan opisina inton bigat. Taman mo't padasan ti ag-surfing iti baybay. Ngem, saan kumit nga amo ti ag-surfing? Iso nga ron nga intag sursuro. Nagmayat kita dagi siya naglaing ag-surfing. Sapay sana ka nalaing aglangoy. Oh, di mo ko na natakrot ka, bro. Adumad dagiti makita nga agsursuro. Kasano nga rod, kat sanak mo't analaing aglangoy. No ngay malmusak. Adda kadwa tayo a swimmer. Isalakan da tayo. Ang mga no siyak ti umuna amariskyo. Iso nga ron nga adda rescue. Adda da asidadaan amang isalakan kadagiti agkamalay. Adda ka di amom kadakwada? Sa anak an naturad amapan agsursuro. No awan nam namaek amang isalakan kadata, bro. Nagpintas mo't dito yan. Ado nga agpaiso dagiti agdadamo nga agsursuro. Adamat dagiti naglalaing. Adda maabangan ni J.A. surfing board. Intaman mga abang, tapadasan taman mat, bro. Intaman nga rod, bro. Ay, dagiti trainer. Ibagata, ha, ngagdadamo ta. Tapno isuro data. Saan nga ta nang inatibayad? Saan matkit day? Ta saan akas iti surfing training center? Anang inatibayad. O sige, mga alata iti saggay sa ta surfing board. Ken trainer. Katuna, ay nagmayat dito yung apagpalabasan iti oras no awan opisina. Huwag ngagpaiso, bro. Ado nga agpaiso ti tao nga agsurfing dito eh. Mayat dito yung apagliwliwaan. Umaitan to manin. Remor ti asawam, gapo iti kangingiwat mo, anak ko. Di oray saan nga agsubsubli, mami. Linukunak mo't lang. Kasano ko maalino ko na ka? Apaya di na imbaga nga iso kat saan mo't gayam apuraw. Kandi na imbaga a deportado a tao. Panagkunak kat saan apanang loko, tadi mo mat dinamag. Nagkita kayo pa'y nga imuna sakbay nagasawa kayo. Kunak na agpaiso ti bagbaga ni Mark abak na. Saan nga taasi ka tinang loko, anak ko? Apay ko maasyak, mami. Nakiasawa ka kankwana. Gapoy ti tarigagay mo amakapan ija Amerika. Saan ka di? Just kikit di. Napeke aklakat nga rudan. Day ti madi iti manglukloko. Tasi kantumot ti maloko. Apay anak kaimpake dagiti lupot mo. Saan ko naman usan tikaskan ka? Napintas ka, ngam nagalas mo ti ugalim. Oray siya, di ka matan kayat. Nagalas ka lang arudan, peke kapay. Awan serbi ti pintas mo, tanagalas ti ugalim. Imbag pa'y jenalaad, tamaya ti ugalin ha. Nalalas ka pay, ah? Sige, rumwar kan di ti balay mi. Dita ko man nagkitkita pa'y. No kasano ti babawin, nakarkaro akpay. Wana, takwarta lang tinapatagkan ka. Anyat klase mat tao. Hello, anak. Kumusta ka ditan? Hello, Mami. Nasayat kami latamat dito eh. Awan pagdanagan niyo. Kasano kayo matita, Mami? Pimanaw ni Jeff dito'y balay. Apay pimanaw. Nabati ka didita ni Ami? Wan, anak. Saan amaanusan ni Jeff ti kapsat mo? Dahil ta tinangag ko ngayong baga na kini Ami. Daktal ka din ti tiyan ni Ami, Mami? Wan, madlawan. Kat, kasano itan? Aganak to ka din awan asawa na? Ay, anya pa ngay nga rod, anak ko. Nako na ni Jeff kini Ami arupat kwarta. Kwarta kanulaang tinapatagkan ko na. Bro, adda kano kantin iti asidag ti building tayo. Nalaka kano dagiti lako. Angam, naimas kano ti luto da. O di padasan ta ti mga ni Jay. Un bro, napadas kano ti may sa akatrabahuan ta. Naimas kano ti luto da. O sige, mapantayin to nal daw. No magustuak ti luto da, ijayan ti kanayon na panganan ta. Katuna, adu kano pa iti empleyado iti ospital amapmapan ijay.
As nagsamat ngamin ti ospital iti kantin nga ibagbagam. Asidag iti ospital. Ang amno asidag iti punerarya, ay, jak kayat ti mapanijay. Si kamat. Jak pa'y nakakita iti kantin iti asideg ti punerarya. Ada pasyente anay pan iti emergency room. Duwata amapan ka no ijay. Kasta ka ni. O sige, intang arudan. Nairanapay matapangal daw. Sapay mabisina kun. Uray siyak nga rod. Ngam adamat agkasapulan iti serbisyo ta. Kapilitan nga iso ti unaan ta, sakbay ti panangan ta. Intang arudan gayam. Ang mga nunapanan ti doktor iti emergency room. O sige, mapantan. Kababain, no maunaan na ta ti doktor ang makadanon iti emergency room. Oh, darasam gayam. Nakita nga ang turong ni doktor iti emergency room. Ita kayo laang nga makita dito'y kantin, babaros. Nadamag mi anaimas kano ti lutoyo dito'y nana. Empleyado kayo kadi dita ospital? Saan nana? Dita kami kabarbaro a building. Isumat lagayam nga ita kayo laang nga makita. Kanayon kamin to nga umay, nana. O nana, kanayunin mi ti umay. Basta da discount niya. Sigurado day ta, barog. Adamat ka na yun nga umay mangal daw dito a nurse, ngam itala nga awanda. Nana. Babalasang da kadipay. Ay won barog, masigurado ka babalasang dagijay. Barang makasirpat kami iti nurse, nana. Awan dakas na barog. Nulakat awan pa yasawa yu Ay, awan pa'y nana. Barang dito'y ti pakasarakan mi. Aganak ka kadi nga awan ti ama ti anak mo. Basta dalaki titid na kwarta nga aramatek nga aganak. Awan na sakita bakrang ko, mami. Iso nga imbaga na arupat kwarta ka. Takasta ka mangamin anak ko. Agbiag ayamot ti tao nga awan kwarta na, mami. Kamali anak ko. Uray sa nga gabsoon ti kwartam no maditi ugalim. Awan umasidag ang mga rayat kan kano agkasapulan kay titulong. Ngam, saan mo matamagatang ti kayat mo? No awan kwartam. Maibaon mo ka di ti kwartam no agnangabit ka, kat kasapulam ti pannaranay ti padam a tao. Mabalin mo matida atang danan no ado ti kwartam? Kasta ti panagsasao ti tao, anakurang ti ayat, iti puso na. Naoperahan ng ti pasyente. Impanda ni Jerry recovery room. Ipabantay tapay ti sabali, anas. Tayin tapay mangan. One friend, itaya ka pa'y ang mabisbisin. Intan ni kantin ni Nana Lolita. Ado siguro tinapanangan ije nga empleyado. Ang mga nutad-tad dalaangan tinabati ang para kadata. Urayan niya ditan. Mabisina ka talaga. Intag pa kada iti head nurse. Tayin tapay mangan. Isunti mangibaon iti sabali a nurse amang kita iti pasyente. Kasangsangpot dan samot anapan nangan. Apag usto nga ron. At damot mabati dito'y apanawan ta. O sige, mapanta nga rudan. Itaman pa'y babalasang. Imbag ta inlasinan kayo iti sidaan niyaw. Dandani ngamin maibos tila ko amasida. Adda nga min emergency itay, nana. Da kami adwatin ang kadwa iti doktor. Kasta ka day. Ala, paisaganak nga rodan ti makan di talamisaan. Ay, talaga amangan kami, nana. Mabisbisin kami una yun. Amuyaw, ada ka barbaroan na tataer ababaros nga imay nangan itay. Apay dagiti natataer ababaros, nana. Diyo ko naan akursunada yun, ida. Korsonadak ida, para ka na kayo. Apay ko mga ibirukan na kami ngay, nana. Saan mi pa'y matamasangod agita? Maditi agbaak. May mayat matlaang no ada katakunay na iyo itirigat kan ginawa. Mami, nasakit ti tiyan ko. Saan mo pa'y akabulanan, tapno agpasikal ka? Apay na nagsakit ti tiyan ko, mami. Mapandang arudan iti ospital. Ay mabitla ang tamang ayabak iti taksi. Sige nga, mami. Nasakit na talaga. Apay ang nasakit, kat saan ka pa'y nga agana? Marigatan akon, mami. Ingkan mga yang piti taksi.
mapantay di ospital. Mabit lang din nak mga yab iti taksi. Sige man nga rod, mami. Nagsakit na talaga. Apay anasakit, kat saan ka pa imot nga aganak. Hindi mga yaban iti taksi. Marigatan ako. Sige nga rod, anak ko. Mabit lang. Apay nga nagsakit matan di tiyan ko. Sapay awan da di abutangar. Uray iso na kumamot timang tulong kanya kiti kastoy akasasaad ko. Kastoy gayam na awan ti asawam. Ay, just di. Umay ka na, anak ko. Kabalam ka di pa'y timag na. Marigatan ak, mami. Kas nagpipikal dagiti sakak. Agpatulong ka dagiti kaarupa. Saan ka kabailan? Amangan pa'y kit di numatulid ta. Ay ko. Sa bali talaga ti sakit ti tiyan ko. Kastoy nga ti aganak. Saan ak pa'y mat nga aganak? Nakrigat mat gaya man. Pumayon, anak. Inayabak ti driver. Ay, sa labayon na kan. Tamapantayon. Hello, anak. Adda madi anapasamak dito, eh. Apay ka di, mami. Anya ti ko naman napasamak dita. Si makiti tiyan ni Ami. Inyag ko dito ospital. Ngam ko na ti doktor nga ectopic pregnancy ka, no? Ectopic pregnancy, mami? Kaasimat. Saan nga agbalin nga rod dayta? Ta itiruar ti matres tinagyanan ti ubing, mami. Hun nga rod, anak ko. Inauna kumapay nga apo ko. Kasalon ti kabsat ko, mami. Addan iti operating room, anak. Sapay ko matawan dakas ang mapasamak kan kuana. Ngadda ka kuma dito, eh. May saka kuma ang mga sikasukan ko, anak ko. Mga lang ti live ko. Ta umayak dita, mami. Sige nga rod, anak. Bye. Ape ang matartaranta ka gayam. Ada ka di dangkas anak pasamang. Inak pa iji ospital gayam. Inak mangala iti live ko. Impanda ka no ni Ami iji ospital. Ha? Apay, anyat sakit na. Nagsakit ka no ti tiyan na. Kuna ti doktor, ectopic pregnancy ka no. Kaasi matikabsat mo. Sapay umuna day jay asikog na. Wan nga rod gayam. Saan na bale? Taman na kaawat mo ti head nurse. Palubusan na klakit di. Didak siguro palubusan nga aglib. Umayak kumamot ka. Sigurado dayta. Saan na ka palubusan? Tawan mo ti umno arasun mo no apay nga aglib ka. Kunarigat no agidan ta nga aglib. Apay nga agdardaras ka, balasang kaw. Anya tinapasama. Inakbit iji ospital nana. Mapanak mangala iti emergency leave ko. Agawid ak pa'y biit. Apa yun? Anya tinapasamak. Impanda iti ospital ti kabsat ko, nana. Kasta ka day. Ala, ingka nga rodan tapno saan ka mataktak. Kung naklakit no apay nga agdardaras ka. Kat aglayon ka kadin nga agawid. Uwan, nana. Iso nga tugot kong tibag ko. Ala, agan-anad ka nga rod, basang. Kumusta ka, Ami? Anda ka dito ospital. Naglivak. Apaman anaamuak nga da ka dito'y ospital. Kasano mo nga daak dito. Imawag ni Mami. Tamadanagan iti kasasad mo. Dinardaras ko matan tinagliv. Apay nga ta. Damo nga anak ko. Ectopic pa'y. Saan ka kumaunay nga agliday? Ado dagiti banag. No apay asaan nga iti matres tinagyanan ti ubing. Isumat lagayam. Nagsakit ti tiyan ko. Sa bali matgayam tinagyanan ti ubing. Delikado no saan anaditik adagos. Mabalin ang maapektaran ka nga ina. Amo ka din ni Jeff tinapasamak ka ni Ami, Mami. Saan pa'y, anak? Si kalaang tinawagak. Tamadanag, anak, idi adda iji operating room. Masapul ama amuan na. Tapno amo na tinapasamak iti anak da, Mami. Ay,
Di tay matamuno sa dino ti ayan na. Itchat tayo. Takarbangan na amaamuan tinapasamak. Ala, adakan ka no ichat mo, anak ko. Uray kas na. Ipakaamok ka ni Ami. Noan niya timakunana. Ipakaamom inton makariing. Nakaturog pa'y ngamin. Uwan, Mami. Uray klang ang makariing. Tagsarita kami, may papan iti daytoy abanag. Mayat matket di inumaamuan na. Tabarang inton umay. Agsinublianda nga agasawan. Dahit ti may sapanggap ko, Mami. Agsinublianda. Taagasawa daket nga rod. Awagak ni Jeff, ta ipakaamok tinapasamak kan ka. Pinanawan nakmutan. Anya pa lang ti pakasapulan kan kwa na ngay. Nga masapul ang maamuan na. Di mo amon, no dumtang to ti panawan. Kat umay nakitaan tinamnamaan na nga anak yo. Ha? Agsublin to nga ta? Amang kita iti agbalin ko mga anak mi? Amo na amasikog ka pinanawan na. Amang ano sidiran na ka, no saan mo nga ipakaamo tinapasamak. Awagam nga rod. Tapno iso ti agbayad iti bill ti ospital. Saan aday tagbayad ti makagapo? Tapno ipakaamom tinapasamak kan ka. Karbangan na amaamuan, taputot na ti ubing. Kan asawa na ka. Sige nga rod. Tadyak pa'y mo't makatrabaho. Takas to'y mo't tinapasamak kanya. Hello, sino da ito, eh? Hello, Jeff. Ipakaamok nga da ni Ami dito yung ospital. Apay nga da iti hospital. Anya tinapasamak. Ectopic pregnancy. Kapilitan anayro artifitos. Ta saan ahusto tinagyanan na. Kat, kumusta ni Ami? Maladingitan. Ngam nasaya at matanti ka sa saad na. Ang paimbaglaangan. Anya nga ospital ti ayan na. Iti kaasitgan nga ospital iti ili. O sige, umayak nga rod dita. Bye. Umay ka ni Jeff dito yung ospital, Mami. Isuti ko na itay nagsarita kami babaen iti cellphone. Imbag man ta saan ang nagsukat iti contact number iti pinanawan na ti kapsat mo, anak ko. Naira na naka-online, Mami. Inawagak, babaen iti messenger. Masiguradok ang maladingitan. Tao mo na aputot na. Anya nga rod ngay, Mami. Awan ti maaramidan tayo, Tada di tayo. Umuna kumapay a baby tayo. Kastamot din tinapasamak. Awanin maaramidan tayo. Tanapasamakan, Mami. Mailuyosak no makitak ng agsangsangit ti kabsat mo. Anya tinapasamak. Saan mo pa'y may takabulanan? Basta, bigla nagsakit ti tiyan ko. Ectopic pregnancy kano po na ti doktor. Okay, agina kang ruden. Tapno dalas ka pumigsa. Kat makaawid tayon. Agbayag ka ka dito eh. Bantayan ka. Kasi mat ni Mami. Agdandanag ka nagpuypuyat. Napanandan ka ni Ivy. Rimwardamat. Idi nakita dangaddaak. Napandan sa iti kantin iti daytoy nga ospital. Amahan no mabisindan. Di da pa'y namin nagmerienda. Anya ti kayat mo akanen. Saan pa'y amabalin? Urayak pa'y tibilin ti doktor. Di mo ka di madlaw. Manipod nagawid tayo dito balay. As-asikaswan na ka na imbag ti asawam. Uray saan anasaya at titratom idekan kwa na. Wan nga rod, Mami. Makonsensya akpay kit din. Iso asan arumbeng apagawidem. Pagyanam dito'y katag sinubyan kayo, nanak ko. Wan, Mami. Dumawatakkan kwa na iti pamakawan. Agyamanakan ka, anak ko. Masiguradok ang maaddaan kayon tumatlaang itiana. Adungumot gayam. Uray kaslabutangar a tao. Saan ang maala iti surat ti tao? Tapnos gaam ti kinadalos ti puso na. Dayta kat babaan iti aramid. Nasurunak namin.
Idi naamwak ana i-deport, mami. Ngam adamat makonvict akas kriminal nga uray inosente. Adamat managdakdakas ngam pulos asaan anatiliw. Nawaya. Kaya tiyasawan? Amangan no inosente ni Jeff, mami? Saan nga iti kasta anak ko? Adda dagiti nagbasol ngam agbabawi ka nagbalbaliw. Ikan kumaida iti gundaway a makilangan kada tayo. Dagiti nagbaliw akas normal a tao. Bro, itong bigat. Mapantamanan, igit ti baybay. Apagiso, awan opisina inton bigat. Intan to man na nag-surfing. Aglumbata, tamo tameten. Uy. Kumarit ka mata, bro. Nalaing ka ka din. Amok matbasitan, bro. Sika ngay. Kumarit ka di ti lumba. Saan ka apaayen, bro? Matungpal ti kalikagom mo. Ket, anya nga iti pustahan ta. Anya nga ta tinasaya tapos ta. Sika ti rumbang agpanunot, ta sika ti kimarit. Okay. Di maabak. Isu ti taya, ije resto bar. Ha? Ay, kato na. Sa anak apabak, bro. Ipasiguradok, asaan asyak titaya, ije restobar. Para makita, no asinon to ti taya, bro. Makitam ka di ti marker, ti medyo adayo, bro. Un, bro. Aglumbata amapan, ken agsubli, baba ni ti certain board. Ije ti pagrikusan ta. Sige nga rod, bro. Okay. Agbilang ak iti talo. Agtaray ta nga aggapo dito eh. Agsurfing ta, no makadanon ta iti danom, nga agturong ijay. Ariglado, bro. Kat isaganam ti kwartam. Taintanto ijay resto bar, inton malam. Saan nga ta sikat ti agsagana, bro? Ha? Ay, ti pasamak ti mangibaga. No asino kadata ti aggasto, bro. Ala, agbilang kan. Apa yan gayam? Anya ti mapaspasamag? Aging ginagayam. Kasanon dagiti pasyente. Alangan arumorta. Anya ti aramidan ta? Dito mo't may error dagiti pasyente. Kasanon. Agyan ta kadilat ta dito ayanda gayam. Itarayan ta ka, Deda. Deda mo't makataray arumwar. Diyan ka mo taramidak. Kasanon numarba to'y pasdag. Sa kruyak di may isa nga ubing. Sa kruyak mo't di may isa tarumwar ta. Kasanon tinaduma. Subliantan ti daduma. Pangikabilan tangay kadakwada. Sa payagtudong agpaiso. Kevin! Ayan mo! Oh, di ako makita tigayim ko. Oh, nagdakkel itay ti daluyon. Kat di na naibalansi ti bagina. Oh, masapul nga inak agparayat. Tapno matulungan mi tigayim ko. Kevin! Ayan mo! Oh, di ako makita tigayim ko. Nagdakkel itay ti daluyon. Di na naibalansi ti bagina. Oh, masapul nga inak agpaarayat. Tapno matulungan mi tigayam ko. Agkakaribuso dagiti tattao. Gapu itigin ginad. Kalaat ngamin adim makal ti daluyon itay. Adulakit diti kaswaltes. Ijay. Adda rescue team ijay. Masapul abirukan mi ni Kevin. Ang mga no saan ang nakatakdang adagos itay. Masapul ang matulungan mi tigayam ko. Imbaglakid din. Tanakitak ang nakapaklab iti kadaratan tigayam ko. Impandan iti emergency room. Sapay ko ma. Tawan dakas ang napasamakan ko na. At dasugat iti ulo na. Agi na naakpay. Pangururayak. Noon niya ti ibaga ti doktor. At damot nakita ka. Nagdardaras as si Mark a nurse. Ditoy. Agi na naakpay ditoy. Di pasyente. Nagtaarmat dahito yan na pasyente. Nalmas ka no. Kat nakita daan nakapaklab iti kadaratan.
Alag dagiti vital signs na. Asikaswag ka na laing takaasimat. Sabay nagtaarmat. Ayan ko kadi. Imbag na nakapuot kan. Ada ka dito yung ospital, sir. Ami. Adda ka dito'y ulong ka po. Amom ni Ami? Saan asyak ni Ami, sir? Agtagtagain na pa kadi. Apay nga ibaga masana si kaniami. Husto pa'y laang mati pa nagkitak. Siyak ni Ivy. Kasingin ko ni Ami nga ibagbagam. Anya. Adda kasingin ni Ami. Apay adi na yung bagbaga kanya. Kasano nga ibagana, no di ka mat nagdamag, sir. Saan ka di arumbang? Nga ibaga na ko mati amin. Agsublin ti doktor ditoy, sir. Kapampanaw na itay. Unay kan, bro. Pinagdanag nak itay. Kung aklakid din nunalmas ka. Kasano amalmas tinalaing. Kasano, nakitak a dinalapos na katidalo yun. Idi kwan, di ka matan makita. Sinit pa ko adagos ti surfing board ko. Kat nagkapatak ang nagpaigid. Induron nak matidalo yan. Nariknak anay dong party ulok. Kat jakon amo ti simaruno ang napasamak. Amangan no dagiti kayo anayanod, tinangdungparkan ka. Isu anawanan ka iti puot. Ay, kalati na pasamak. Siguro, iso nga dasugat iti ulok. Kalata di makal ti dalo yan. Jak narik na ti kunada aging ginad. Kasano kumamarik nata, kat madamatang agserserping. Na ospital ka kat nga rod. Imbaglaki din na, tasaan ka unay anadangran. Adda pagsayatan ti pan naka-ospital ko, bro. Pagyamanam ti pan naka-ospital mo. Nasugat lang nga rodan taulom, tas tapay ti bagam. Kumusta kan, sir? Mayat ka din tirik nam? Mark, dahil ti bagbagak a pagsayatan na ana ospitalak. Ami? Kasano nurse ka? Katno, Kunakon ka tamas daaw ka akas kanyak. imposible da ito eh. Anya ka dito imposible. Kasano gayam anam-amuyo ti kabsat ko, ha? Nagkatrabahuan kami iti may sa akumpanya, madam. Ay, bilat ako man tiawag mo kanyak, sir. Di na kami nga rod awagan iti sir. Amom tinagan ko, kas pasyentem. Okay nga, Rod, sir. Kevin. Mabalin mo ka nun ti agawid ko na ti doktor. Iso ti nakasurat dito'y chart mo. Mabalin ka di amaamuan. No sa dino ti pagnanaadam dito'y, Ivy. Iti boarding house nga si dag iti daytoy nga ospital. Adda kantin na. Adaman pasyente ka nagtaar gayem. Itaman pa'y anangag ko kan kaday tabalikas anataar gayam. No makitam la ko ma, talaga nataar. Di mo nakita, taidya ti ubing tinagyan am ngamin. Anya ti sakit ti pasyentem anataar ako nam gayam. Adda ka no iti baybay, idi naggingginad. Idi dimakkel ti daluyon. Nadalapos sa kano. Imbaglakit din ta saan unay anagbayag ti gingginad. Di ta amo ti aramidan ta. Uwan nga rod Rumwarta ko maidi, ngam agtudumat. Ken di ta mapanawan dagiti pasyente. Intamanen mga niti kantin. Ijay ka no ti boarding house ti nurse ti pusok. Nurse ti pusom. Kaya't mo asawan. Isu ti mangagas iti agsansanuong apusom. No nasaktan man ti pusok, adamat mangagas. Sapay kabsat ti ex mo. Uray ay, tanay kay asawa mo ti ex ko.
Amo bro, kurso na dakmat di may sa agayam na. Jack mo tinakit-kita. Pangkita nga takan kwa na. Mamati ka kadi, ana ilitlaeng tilubong dagiti agkagasat. Si kahamat bro. Umilat ayamat tilubong. No da kayo ti agkagasat, agkita ket agkita kayon tulatta. Imbag taada kayo babalasan. Umay kumamanin dagiti ibagbagak akursunada ka para kada kayaw. Asino ka di tinakdakamatin yun, nana? Unyag paiso na. Makita yo ka diti dua sumungad. Taryawin nyo ah. Imposible da ito eh. Amom da Kevin, kanti kadwana? Wandayim. Da Kevin kan Mark data. Agayim da. Awan dakas na, no agayim da. Tagayim kayo mat. Ninanamat. Kababain no mga datirabak yun. Umay da nga tamangan dito, nana? Wan, masiguradok da ita. Kumusta ka, Ami? Mayat ka din terignam, tay may kamat dito'y salas? Medyo mariknak at napigsa akon, Jeff. Nalaing ngamin nga agasikaso ti asawa. Agsipo, tanapudno, ti panagayat ko kan ka. Manipod ita, supapakak mo't dayta panagayat mo kanya, Jeff. Agyaman ako unay, Ami. Rumbeng lang nga aginayat ta, tagasawa takit nga road. Wan, Jeff, kat pasensyakan iti kinasabrak ko kan ka iti kalabas. Nalipat akong dayjay. Mga barawanan ta. Wan, Jeff. Joy, adda ka dito'y ulong gapo? Api nga da kamat dito'y ulong gapo. Api anas daaw ka nakakita kanya. Nabayag asinapsapol ka. Api kumasapulan na. Adda ka di utang ko kan ka. Kwa, inutang mo ti pusok. Ha? Ngamin na. Manipod nagpukaw ka. Sinapsapol ka. Kat itatanasarakan kan. Sa apay kuma, tasaan kan amapukaw pa'y. Kasano nga da kayo dito'y ulong gapo? Adda ka barbaro a branch ti kumpanyami dito, oy. Da kami tinapili ang maidistino dito, oy. Kasano matanakaw may ka dito, oy? Babain kin ni Ivy. Imbaga na nga agkasapulan da iti nurse dito eh. Nasdaaw kami ang nakakita kan ni Ivy dito, oy. Impagarup mi, ani ami. Agkakaingas da ngamin launay. Katamom ka di. Isukano ti mangagas, itinasugat a puso ni Kevin. Amom ka din ni Kevin, iso ti ex ni Ami. Anya? Ex ni Ami, kunam? Wan, saan siguro nga iso da tagkagasat? Sa balitin na ituding akagasat na. Oh, apay nga ron akitanak iti kasta. Dakas ka din. Nadlaw ka nun ni Nana Lolita, asikatisang kakita ni Kevin idimang mangan tayo iti kantin. Apay nga isupay tinagbalin nga ex ni Ami. Apay ko manukas na, saan damat anagasawa? Boyfriend lang mo't. Amok nga adamat riknam kin ni Kevin. Idi pa'y ladamom anakita, kat imbagamon anataas. Oh, apay adi ka makaid na, bro. Masapol ang mapasungbat ko ni Ivy. Adda order kanyak dagiti dadakkel ko. Mabalin konti sumurot iti Amerika. No maasawak, ikuyog kunto iti Amerika ni Ivy. Nagasat kayo nga rod, numakapan kayo adagos. Sigurado amaud udiak, tamabayag nga ipagna dagiti papeles. Awan mat ngamin dagiti dadakkal ko ijay, akaskan ka. Sana bale, tulungan kanto bro. Adda pagyanan nyo ijay, taadda balay dagiti dadakkel ko ijay. Sige nga rod bro, ikagumaan ta nga rod apasungbatan dagiti dua.
Oray ag double wedding tayon to. May update na panunot mo. May sa ti pagkalaysaan, kan pakaangayan ti reception tayo. Wan bro. Nabayag ka din na amamunda Kevin ka ni Mark? One month, idi da ami pa'y kan Kevin. Nagpakpakaasi ni Kevin kin ni Ami. Adi na isuksukat da ito eh. Ngam po iti arapaap ni Ami ama kapan iti abroad. Insukat na kin ni Jeff. Kasta ka di. Saan nga'y magbaga ni Ami nga da kaayan-ayat na? Saan ko nga mo? Gapo siguro, tada ka dito eh. Idinto taad damot ijay ili tayo. Saan nga mingaw mauawag kanyak ti kabsat ko? Manipod mat idi mayak dito eh. Saan ko mat anasangon nga inawagan? Makumikom tangamin. Wen nga ron. Nabayang mat basitan nga'y dardarirag da Kevin kan Mark ti panagayat da kadata. Sungbatan ta kadidan. Panagkita kit na pudno da kadata. Sapay dandani kanon mapan iji Amerika ni Kevin. Day tangarod mat imbaga na kanyak. Impay tantan na laang ti mangipag na iti papeles na. Imbaga na nga ipagnakano mat ti papeles ko. Tapno mapanak mat ijay Amerika. Hello, anak. Imbag man ta nakaawag ka manan. Kayat ko nga ibaga kada kayo nga adan kaayan-ayat ko, Mami. Kevin Del Monte tinagan na. Anya? Kevin Del Monte? Di mo't sigod akayan ayat ni Ami dayta. Sa dino tinagkitaan niyo? Adas nga ti kumpanyada dito'y, Mami. Nagbali na pasyente, tadanda ni Nalmas. Dahita ti damo pa nagkita mi. Nasa kanyak ni Ami anasaktan ka no tirignan. Idiin sukat ti kapsat mo. Nasa ni Kevin kanyak dayta, Mami. Ngam, imbaga na nga irugi kung ti mangipag na iti papeles ko ama pa ni Dya Amerika. Tulungan na kano, tadanda ni ti papan na ijay. Kadagayam dadakkel na ijay. Kasta ka di. Napudno nga tamot kan ka, anak ko. Sinong bata kon Tamakitak mo't anapingat, Mami. Inton malpas kano ti kalay sami. Agpa-Amerika kaminton. Wala, addakan ka dayta, anak ko. Kita ang manlat patigasan. Inwalin ko idi ni Kevin. Gapoy ti arapaap ko. Ngam, ad-adda nga inadaywan nak tinapintas agasat. Numaminsan, madi ti mga ramat iti sa bali at tao. Gapo iti bukod nga arapaap, anak ko. Wan, Mami. Ni Ivy, saan na nga inarapaap ti mapan iti Amerika? Isumat ti makapan. Saan ngagpapadat igasat ti tao, anak? Mamatiak iti dayta, Mami. No na nga tuunay ti arapaap. Ngam kayat agun-udan iti madi. Wano, nalakaawagas. Ad-ada mababtuog. Paawan iti husto a lugar. Wen, anak ko. No asino pa itinwalin mo? Di mo ninamna mga isukayam ti umno. Nagasat ti kapsat ko, Mami. Maragsakan nak para kan kuana. Magnamnama. Ano anya man ti baligi ti kapsat mo? Di nataliplipatan. Kastan sa dagiti nasisingpat, Mami. Saan idabaybayan ti Diyos? Iso aliklikan tayo ti mga ramat iti sa bali at tao. Gapulaeng iti maysa at tarikagay.